umuntu kwathandane nomuntu kanti abantu abadala lo muntu athandana nabo mfuni kunjalo kunomuntu okathandane nomuntu bathandane lo muntu kanti lo muntu umoya wakhe ungcolile ubuthi ubumnyama ngoba ngesikhathi uphefumula la nje nichumana nalomuntu lo uthi wena ugezekile lo muntu oxhumana naye lo ukhafula ubumnyama bese uyakuthatha Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelwa kaMbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabaka kathumbula tyatshatsha kapheshe kamaguyane kavaphi kanokhonjwa kanti ke uma ukuthi umusha futhi mina insizwa zingibiza ngonduna kandaba ntombi siyamncumela sizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamugqamu umsathe enkakale lakhalade ngihamba ngithese lo sitilade ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca bathi umuntu wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede ezikhohla amasokazi uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo angakutatazelisa angikubingelele ngikwamukele kwimpuka yeSintu TV ngiyabona ukuthi siyaqhaqhazela nani nje hey uzizele ngizisho ngayo wena ubani mina uma ngqokungqoko utshela bakagengeshe ukheza nolukhize enze namanye amadoda usimonyo sentombi akhophoza umkhwekazi ngangezwe yakusa thanda lezibongo zakho angene emzini amanye amadoda aphume nenkabi iphile okukuhlaziyela ngoba khona umbukeli la oxakekile ukuthi usho ukuthini mosho njalo kanye nomuntu owakwetha wayesho ukuthini yabona lo muntu lona owathi ngingena emzini amanye amadoda bese ngiphume nenkabi iphila lapho umne wethu ukhuluma ngezigemegeme ngithi mangabe sengifikile kade xabene ubendle ekhaya ebese ngiphuma nenkabi ngoba ngishiya zonke izinto sezikhanya kahle wayengethela ukuthi inkabi iyo lekufuna ngibongwe ngayo ngiphume ngayo ekhaya mangisho sengingenile ngoba nalathi kumnyama khona kuyakhanya mne wethu ngikuzwa kahle mne wethu uyazi kodwa mne wethu ke namhlanje ngifisa sikhulume ngesihloko esibalekile kakhulu hayi kancane ngifisa ukuthi sikhulume nababukeli bempunga yeSintu TV sibacele ukuthi siyacela ukuthi bangasebenzisele emuva 1 siyacela ukuthi bangasigqilazi mhlawumbe umunye umuntu uzodideka ukuthi ngisho ukuthini mangithi bangasebenzisele emuva namuhla mnotho asike sikhulume ngento ebalekile ukuthi umuntu mefikile kwamagubane ezocela usizo ngizokwenza umfanekiso ngokugezwa uma efikile umuntu azogezwa yini ekufanele ukuthi ayenze mnewethu okanye ekufanele ukuthi ayigcine ukuze ukugeza kwakhe kungafani nezeleze nangaloko ukuthi ke mhlambe kufike kwamagubane ake siqaphelisa abantu ukuthi uma umuntu ehambile uyakofuna usizo mhlambe eyohlanjululwa ngoba phela ukuhlanjululwa mnewethu kusuke kususwa ukungcola kuwena yiziphi izinto mhlambe kufanele ukuthi azibhasobe angazenzi ezingagcina sezenza ukuthi ukugeza kwakhe kufane nezeleze engagcina kwenza ukuthi ukugeza kwakhe akubone njenganento engasebenzi uthola ukuthi onkomo sebamgezile kodwa manje nowabe seba nendlela ezithile azihambayo ezenza ukuthi manje lokugeza kwakhe kufane nezeleze ngifuna sibaluleke lapho ukuthi yiziphi izinto ekufanele ukuthi azibheke ukuze lephunga kade lisusa lingabuyeli kuyena uyabona mfowethu uthinta indaba enkulu okokuqala nje into ekufuna siyikhulume ile ukuthi umuntu mangabe ehambile wayogeza kugobela akalinde okokuqala lokho kufanele ulinde ungathi mangabe ugeze namhlanje ngenyanga ezayo ususuka komunye umuntu usuya komunye
uyofuna ukuthola ukuthi lokugeza kade ukugeza kuhambe kanjani okokuqala lokho ngoba uzothi uma ufika kuyena indlela asebenza ngayo uzofika kuhlaba athi indlela akugeze ngayo akusiyona ebese kutshela ukuthi yena indlela ukuthi akugeze ile esho leya kanti wena ugezekile kodwa manje ngendlela ogezeke ngayo kufanele ulinde iziqhamo ubuke nethongo lakho ukuthi lithini ngixolisa ukungena emlonyeni mbukelo wempunga yesintu TV impunga yesintu ithi izinto zethongo nezinto ezilungiswa ngokwethongo awuthi uyithinta namhlanje ngakusasa sekuyenze akuzona izilwane lezi sikhuluma ngazo nina ngathi mhlambe abantu abaningi sebajwayela labantu abathwele nabathwalisayo abenza izinto ngotikoloshe lento yethongo idinga ukuthi ngoba ithongo lisuke kukhona la lilimele khona awukwazi ukuthi umuntu esilonda uzosifaka umuthi namhlanje ngasasa sesipholile kodwa siloke siya ngokuphola kanjalo ke nasethongweni ngifakazela umne wethu ukuthi uma uhamba emhlamba uyokwenza le nto ethile njengana ukugeza njengasenza umfanekiso ngokugeza kubalekile ukuthi ulinde uzukwazi ukubona iziqhamo osuzinikezwa yithongo manje na uthola ukuthi ke fuze umgezile umuntu useyasuka lapha useyahamba useya kwenye indawo useyofuna manje ukuthola ukuthi lokugeza kade kugeza ukugeze kanjani uyabona umunye uzothi ngizobona ngani mangeke ngihambe ngiye ngoba phela kufanele ukuthi ngilinde mina uyabona nje into yokuqala mokade ugezile ungezuthole ama-million lawa abantu asebewenzela ama bethinta umsamo umuntu akasathinta umsamo ngoba efuna ukuthi kuphile yena inyama nomoya umuntu usethi methinta umsamo usefuna ukugwilika nayo ke indaba yabo nayo indaba into yokuqala nje kufuna umuntu ayibheke mangabe kade egezini amaphupho kunjalo mnwe iphupho liyafika nje bese liyakhuluma ubone ukuthi nawe kade ugeza nanto into ebengifuna ukuyisho umne wethu uyabona umbuzo lobengubuza ngibonile ukuthi umne wethu uyamdida kodwa manje wanginika into ebengiyidinga ekulaleni kwakhe amaphupho umne wethu hlabela phambili umne wethu uyabona ke mangabe amaphupho esefikile ke bese ebona ukuthi ugezile okwesibili nasegazini uyazi umozi into okuyiyona ngisho igazi uyazizwa ukuthi ithenye intombazana umlandela vele wempunga yesintu ifika lapha esigodlweni lithi makubani ungezile abantu bathi ngiyaglowa ngoba uma ugezile uvela uchachambe yabona mina kukhona umuntu yabona mangabe umuntu fuze osondele emsamo akufanele isikhumba some akufanele yabona mangabe isikhumba sesoma uma unengane eyaphuphuma noma eyakhishwa intombi uvele wome nkwe yangithi kona konke lokho futhi ugeza uyazi ngishibala ubona lo muntu uyakhaya kodwa manje avela bemnyama kuba inkinga akakhulu yabo so ngisho isikhumba sakho uyasibona isikhumba sakho mangabe ugezekile ukuthi nazo siyachachamba yabo sekufanele kulindeke ulalela igazi ubuka amaphupho akho nawe egazini uzizwe ukuthi ukugeza kwakho ugeze kanjani ngiyakuzwa nkomoza omunye umuntu uzothi ngihambile ngawogeza kaMagubane weza lo wangitshela ukuthi angilinde sengiyahamba ke ngempela ke manje sengikhumbula isithandwa sami ngiyasivakashela ke manje isithandwa sami ngabe mhlambe nako lokho ngilinda ukuthi mhlambe ngibe nesithandwa sami ikhona inkinga lapho yabona ke futhi ngizokusho lokho umuntu kwathandane nomuntu kanti abantu abadala lo muntu athandana nabo mfuni kunjalo kunomuntu okathandane nomuntu bathandane lo muntu kanti lo muntu umoya wakhe ungcolile ubuthi ubumnyama ngoba ngesikhathi uphefumula la nisuke nixhumana nalomuntu lo uthi wena ugezekile lo muntu oxhumana naye lo ukhafula ubumnyama bese uyabuthatha yabo usho ukuthini ngani awathi ngikwenzela umzekelo yabona mina futhi ithongo langakhuluma nami ngizwe bengikwazi mina ukuthi ngiyibone impilo yami ukuthi lo muntu uza nani ngisajola nje bengikwazi ukubona lo muntu empilweni muza into yokuqala ngiyibheka sengiyiphethe kahle manje uzobuza phela omunye ethi awusajoli sengiqondile manje ithongo kubalekile ukuthi sike sibatshela ababukeli kakhulu ngoba khona abantu abaneziphiwo okuwukuthi ithongo nomjolo
ehambisana akuzwani livele lemuke kuwena ngemigido mina yilabantu umnotho uthola ukuthi basebenza abantu bese kuthi abantu abafika kubona bafuna ukulala nabo ukuthi into efana nalo bayenza kanjani kodwa ke kulungile asikho lapho la sikhona sila ekutheni ufuna enze njani umuntu uma sehambe waya kufuna usizo awuqhubeke mnotho uyabona umuntu mangabe esehambile ofuna usizo walithola usizo fanele alinde mfowethu bengila mina ekulaleni ukuthi uma ezohamba ayolala nentombi yakhe benza ucansi kuleso simo esinjalo lo muntu lo akakusebenzisele yini emuva mina ngimpunga yesintu umuntu ezofika kumina ngifike ngimtshele ngithi hamba ophahla ngale ndlela lengizokululeka ngayo athi phahla namhlanje yezo lona kakusasa bese hamba entombeni awusuke sengilimazile ukhono wathi kumina awusuke sengilimazile mina ukhono wathi kumina ngingakwazi ukuthi ngizogeza kuwena ngivuke endodeni awulokhu nje yaqhubeka kwasho nje kanje ngingangeni ngithi mina ubani ongamhloniphi yimi noma abantu abadala bakini ungangibuza kanjani ukuthi kufanele uqale uvuke endodeni iqala before sekumele ngizogeza uze nokungcola okungaka ngisho la imphelandaba kukhona imithetho yakhona le imphelandaba mnethu kukhona imithetho yakhona umuntu esifazane angithandi ukuthi afike ekensukwini zakhe ngesizathu sokuthi mfowethu mina ngisebenza ngomkhulu angithwele anginawuthiko akufanele afike ke la ekensukwini zakhe kufuneka alinde nje ahlambuluke ukuze akwazi ukuthi abe la angikholwa unaso isigodle samagubane uyangena leso simo ayabangeni mfowethu ufake ibhlukwe ilegisi ayingeni kamagubane hayi lezo zinto bafowethu kubalekile ukuthi sizikhulume njengoba zingangeni esontweni nala imphelandaba azingeni kanjalo nasesigodlweni ungabohamba uke simene esinjalo wozama ukuthi leyo nto yakho oyithandayo uyithande wena kodwa mase uhamba usuye endaweni ezinjalo uyofuna khona usizo ngokwabantu abadala kubalekile ukuthi uhloniphe ungakwenzi konke lokho nami ke ngiyimpunga yesinto ngiyazicelela ukuthi uma owesifazane uzofika emphelandaba siyacela ukuthi ibhlukwe ungalifaki kanjalo futhi noma ukensukwini zakho siyacela ukuthi ungafike ahlehlise uzodlule khona sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikusize asihlabele phambili mne wethu uyabona fuze le ndaba esikhuluma ngale yokugeza nabantu abasibuyisele emuva yabona nje mina ngunkomosi umuthi angusebenzisi awukho umuntu ngimthatha ngimuse emanzini awuxhumana nabantu bakubo bangabe sebagezile abantu bakubo abahlambulula bayafika bona bese bekhuluma naye into engizoyisho manje uma ugezile into yokuqala ekhuphuka umoya wenkanuko uyabona amakhuphuka umoya wenkanuko akusho ukuthi hamba uyongena otakeni kodwa lo moya wenkanuko usukukhombisa ukuthi wena usugezekile labantu abahleli kwenegazi manje bahleli ngani ngokuphila abasaguli uma umuntu wesifazane kwandize shele uma uyinsizwa siqale nentombi zikuncumela yebo ube impunga yesintu intombi ziyakuncumela bese umuntu avela adideke umuntu ngempela khona kanti manje usesebenzisela wena emuva izinto zakhe azisahambi kahle uyabona yabona futhi enye into angazi ngiyazi izolimaza abantu abaningi yabona nokudla sikudlayo kwesinye isikhathi kuyasingcolisa kunjalo hayi kuyiqiniso lokho mne wethu kuyiqiniso elingeke laphila njenganengulube nje ingulube iyayivala imbono yabantu abadala ukuthi ungaboni lutho ingulube futhi iyakwazi ukubavimba abantu abadala ukuthi ungayezi imiyalezo zabo ngisho ebusuku bekhuluma ingakho nenyanga nezangoma eziphatha imithi zingamphazisa umuntu ukuthi adle ingulube kunjalo enye izinto leyingcolisanayo kunjalo hayi nowethu asingageqa amagula ngoba asemubi asiyiphethe lembenge mne wethu abantu bayazi ukuthi bakuthola kuphi mne wethu kukhona bangazi ngiyacela ukuthi mfowethu ubatshele ukuthi uma befisa ukubona isibani samathongo basibona nini ngasikhathi sini ngolesingaki inombolo ke vele zase isibani samathongo izona lezo zibonayo la screen sakho uma ukuthi khona usizo ofisa ukuthi akusize ngalo uzomthinta kuzona inombolo lezi kodwa mne wethu ngaphambi kokuba ke siyiphethe ngicela ukuthi ubatshele ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi utholakala kweyiphi indawo ngolesingaki ngasikhathi sini ngitholakala eClermont ngolwesine nangesonto ngo10 isikhathi
ekseni abantu abangavuki ngoba manje uhlezi uyigcizele yazi khona okavela afike ngo10:06 uzohlala amahola awu4 ngoba ngiqala ngo10 ukusebenza angisebenzi ngingathandazile ngisho ungafika ngo5:30 ekseni angisebenzi ngingacelele kumneni wamandla onke noma gubantu abahlangane manje bese ngizoqala umsebenzi wabo. Asibonge kakhulu mne wethu ake sithi ke nje impunga Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Ngoba mina ngithi ngoba mina ngithanda bona Ngoba mina ngithanda bona